Үтө күннен күнтү көрәчилер биһиги бүгүнгү бери темеде сахасидин экономикада. Бигини кытта бирге болар гытыгар, саганы көрөр гытыгар билер гытыгар ыңырабыт. Беленге кемге биһиги республика бит арасыя Дальний Восток регионун бир самый иникиге сайдар кыхтах субъекты болан турар. Того. Кен территория индики берибитигер билбиппитин курдук сир байын үгүһэ биэха алмаз таас сурьма чох айылга гааха нефть көмүс хостонор точкалара олус элбэх сүрүн улахан аан дойдутагы рыноктарга чуга сытары ондасыха республикатын бай историятын кере дойдутун айылгатын биле көрө керен багалах туристтар бу барыта регионут экономикатын билиңи биге туругун керер сайдыытын хаачыер. Саха республикатын экономикатын онкула сир байанчинчиидин көмөтүнөн сайда тутар промышленность болар. Биһэха ара санды дутага тахымна компаниялар үлели хамсы туталлар. Холобур Аллы-Роса, Золото Якутии, Якут Уголь, Якут Газпром, депутат Олова терилтелер. Сахарылах өлі түмігі саха сирин дойдугут бир сүрін надалах субъега оңорбута. Билигин биги республика бит арасыя опсай сапастырыттан алма саха 12, сүрма 12, уран 6-11, көміс 10 угар 5 бирыгынын берен турар. Онтон республика бит нефть мунна айылга гаан сапастыры 330 миллион тонна, онны 2,4 триллион кубический метр болан тураллар. Онтон тыха хайсыбада саха сиригер эхиги санагатыр төһөсөйдылагы. Олыс жөнсөп, Сылтан Сылай тыха хайсыбатын продукциятын оңодан тахари биһиги республика бит түттен тупсан ихер эбит. Үксүн саха сиригетте хахастыбата кыл көрүүтүгер ититигер тухаланар. Сылгы, сүүһү, табайта, үт продукциятын атыларныта республика бит экономикатыгар солталах. Бул таһын биэха месайдан тытар. Ол таһынын буттугу оннатын группалары үннереллер. Саха республикада Дальневосточный округга bağlıва региональный продукт объемынан басыки мессини ыландыдан 12-нче хүлбекке хыл чүмүгүнен 10 бастың социально-экономическое балыгайнялах субъекттарга килбиде. Ол әрәрі саха сире әтәңгә олырырыгар, экономикада сайдырыгар барыта бар. Айылга ресурсалара, өрәхтәк нәһиленне, стабильный балаһыйня, сылая тупсар көрдөрүләр. Бүгүнгү кепсетибит тебегер сагыны биллеги дедиет эренебит. Ангыскыга кырсы хатери. Хандукаша, хандусто.